इसी तो लीग ने मैं को इसी से की फेवरेट एक्ट्रेस ने इसी बिना तक इसी के से ने अंगांग ने हम पाम नहीं जरी से होगी फिल्म में हमसे को Thank you. फेस टू फेस ना जाते हराव है तरी से Oh, namin si video normal eh. Post daw na iba photo niya. वीडियो से ना में से Hoy, hoy. इसी से पेज hàng bên này sẽ फेसबुक तो Hangin ito. Uy, da. ai chỉ tụi mình nghe chứ follow tụi tao ấy tụi thằng cái rồi chứ em ngay sẽ video content như vậy thank you sir Thank you. mà ngay sẽ này luxury sẽ coi các sinh gì DC complex này rồi ngay sẽ đây em mà lúc ấy program em tàu đi có sinh cần là bây giờ ta water chain management cái mà tăng đến này water suri ni sinh được cái bukit level sinh có sinh em sẽ cái manage tàu này cái conserve tàu này bây giờ tăng được program em sẽ đi mà sẽ uat thao cái pa được cái plate chấm lâu này cái plate sẽ cái wasak cái lâu này có wasak tu sẽ lâu bagi cái hơn đâm mà tăng cái hấp dẫn cái mà sẽ được cái na sinh sẽ cái conserve tàu này sinh sẽ cái lên cái sinh này mà đi cái na cái manage tàu này hay vậy đó mà đôi mà tăng được sinh program này có sẽ em cái nào program em đi rồi này có mình sinh cái gì Karena memang agak di video saya orang lebih yang mesti juga kali-kali itu punya depan yang mesti. People's movement, because water conservation is not just a government initiative, it is a mission for every Indian citizen. Transform. Lihat sudah dekat wasak tu ni. Land water conserve tahu ni kot ni. Watershed development activities ta corporate tahu ni. Slogan se koi singling nasi. WBC PM KSY 2.0 vaccine dis. Sonda so nong ising vaccine si. और माटी से तो हम पैदा हुए माटी में मिलने वाले sama na nong ising vaccine si ni ko. माटी हमारा अस्तित्व है Duga ising ling ising माटी nasi. हमारा आधार है Sika pura mal. जल और मिट्टी Ising na thawai ni hebam je. अब कल्पना कीजिए अगर दोनों Mana plant trees go green. ठीक दशा में ना रहे Ngasigi program asida akoina watershed warrior amasung kana akoi renowned person akoi especially akoi watershed nataga akoi maduda related oiba thabak tawba mioi singbu akoi part of the watershed campaign na moi ko honor tawba na akoina ngasigi program asisu yaujari aduna ngasi ai akoi madam na certificate pibi naba thank you sir Langam thata da yingi suya icham cham niyo mamada di tuna te bete koina pukri di sing awra ka pukri di sing je lok pangam ba thaba intervention awra gadi ma sumu revival ngan baya ba ma ni sing Good afternoon everyone. Madam Director, SDOBDO Akshin, all the government officials who are present here and all the respected watershed development committee members and the village water and sanitation committee members here. We just were a part of the central government's program here, whereby the watershed yatra has been launched across the country. This program is very important to conserve the water that we have. As a lot of the previous speakers have also mentioned, that water is absolutely essential for flourishing, for the development of any society and any community. We have seen in the past, if you look at history, a lot of tribes, a lot of societies have vanished from the face of this earth because of lack of water. So that is why it is very important to understand how important water is. We should not take it for granted. I take this pledge that I will conserve land and water in my fields and village, and will also raise awareness among people. I will promote climate resilient agriculture and efficient irrigation techniques among people. मैं अब सही वासक हम फजब वासकती ओइदनेको अदो कोइगी इमान लोन ओइदबनिना खितंगदी मयाम से अंडरस्टैंड तब वाट ओइबसु याको हम फजब कोइगी
ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯟꯖꯔꯞ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯗꯩ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕ ꯀꯟꯈꯠꯄ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯦꯠꯅ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯥꯖꯕꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯆꯥꯔꯥ ꯑꯃꯃꯝꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤ ꯁꯥꯔꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯥꯔ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯆꯥ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯆꯥꯅꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯖꯣꯂꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯀꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯌꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯖꯔꯤꯅꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯟꯕꯁꯤꯗ ꯇꯤ ꯁꯥꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯉ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯣꯏ ꯀꯩ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯤ ꯁꯥꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯆꯦꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯎꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯈꯪꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯛ ꯎꯅꯕꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯏꯆꯦꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯖ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯟꯈꯤꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯅꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯉꯣꯟ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯥꯏꯖꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯁꯟꯆꯥꯏ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦꯠ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯕꯔꯥꯖ ꯁꯤꯡ ꯆꯧꯍꯥꯟ ꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦꯠ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦꯠ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦꯠ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦꯠ ꯖꯇ꯭ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯊꯤꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯇꯔꯁꯦꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ 3 ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ 3ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ngasi khakta na te ngasi dagina mas ki tang 35 fawba haiba jatra je sum pangthokigani aduga koi ising yokna ba ising kanna ba umang yokhanna ba aduga praja sing je tungi oiba haidi tungi generation gi damakta water si kamai to na save to gudege aduga koi drinking water gumba ising ji ma to kamai to yokadege haiba je koi yam kumna khana nei na bigi haiba ngasi gi program asida koi ikai khunajari ba deputy commissioner Rohit Anand amasung akoigi planning gi CEO adu planning gi director Madam N Kulkarani Devi su saru yabi ki loinana makoigi planning gi staff sing su loina lakpire loinana DC office ki staff sing loinana akoi WC DC KMKSY gi makha da laiba staff sing su yamna saru yabi ki loinana watershed committee gi members sing beneficiaries sing su na yauna akoi banner pairaga हाइरिबा जात्रा असि कक्सिंग डीसी ऑफिस तगिना कक्सिंग बौबा चलुरबा मतुंगदा मयामदा उ चारा येंथोक्तना अदुगा ख्वाइदगी मरुइबा मना अखोइगी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर सु लेंबिरक्तना अखोइ डिप्यूटी कमिश्नर अमसुंग डायरेक्टर प्लानिंग अनीना
सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर येंथोक्तना ngasi gi jatra asi loisinjaki. Thank you.